Raho neza abakunzi ba Ruco TV mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize isi ya rurema dutuyemo, abari muri Afurika, abari Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese turabaramukije twifuriza kugira umunsi mwiza. Abari mu gitondo ni mwaramutse, namwe abari nimugoroba ni mwiriwe. Uyu munsi ni tariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026, aho tugiye kubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Mu minembwe leta ya Kinshasa ikomeje kurasa ikoresheje amabombe ya drone ndetse n'ibindi byose mu rwego kugira ngo bamare abantu kandi babakishe ubwoba ndetse n'imitima. Indondo umwanzi wari ku ndondo wari umaze iminsi yabujije amahoro indondo yose. Uwo mwanzi kugeza aya masaha ashobora kuba yamaze kwika Uvira wese rwose ahunga ingabo za twirwaneho ndetse na M23. Uvira abaturage bamukomeje kwicwa nabi ijoro n'amanywa, banyagwa utwabo. Ayo makuru turaza kuyava n'imuzingo. Impunzi zavuye hariya Uvira ndetse na Plaine de la Ruzizi ziratakamba hariya mu nkambi z'i Burundi, bicwa n'inzara ndetse no gupfa nabi buryo bwose bushoboka. Masisi leta ya Kinshasa ikomeje kugaba ibitero ikoresheje wazalendo ndetse n'abariye bandi bose bakorana nabo. Amakuru n'ayandi tugiye kuyarambura tuyabagezeho rwose uko yakabaye, tukura rushinge kugira ngo amakuru yacu aze kugeraho uko yakabaye. Tunagusaba kwihutira gukora subscribe cyangwa se abone mu rwego kugira ngo amakuru yacu mu gihe tuyashizeho uzuhita uyabona. Mwebwe mwamaze kubikora turabashimiye rwose, mukomerezeho, natwe tuzabatenguha kandi tuzayabagezaho uko bwije nuko bukeye kandi ku gihe kandi amakuru yizewe. Muri studio muri kumwe na Ronezerwa Eric niyo mugiye kubana. Reka amakuru yacu tuyahere mu minembwe hariya muri ho plateau, mu misozi miremire y'Umurenge niho tugiye kuyahera. Minembwe hakomeje kubera ibitero bikomeye cyane bya leta ya Kinshasa ikoresheje indege z'ubwoko butandukanye, ari za Sukhoi ndetse na za drone ziriya zirasa abadereva. Akomeje rwose leta ya Kinshasa ikomeje kwerekana ko ifite umugambi mubi wo kwica abaturage ndetse no gutsemba no kumima abantu bose bari hariya, kuko yarabigaragaje kenshi bigenda biyinanira. Rero kugeza n'aya masaha tirakuraho rwose, nubwo icyacetse ariko suko ifite impuhwe, sinuko ifite urukundo w'abaturage bo Minembwe, ahubwo n'imbaraga zimaze kuyishirana yagerageje buryo bwose bushoboka bigenda byanga. Rero n'uyu munsi rero iracyakomeje iracyanyenyeza muri wa mugambi wayo mubi wo kumara ubwoko bw'abanyamurenge utuye hariya mu Minembwe. Ku munsi wo kuwa gatanu twabwiye ko barashe hariya mu kibuga cy'indege amabombe abiri yose. Murabizi ko hariya mu kibuga hegeranye n'isoko, hegeranye mu baturage benshi b'uruvunganzoka bapfuye kurasa gusa ayo masasu cyangwa ibyo bitero mu buryo bw'ubuhumyi, ibyo bita aveuglement, mu buryo badatoranya wapfa wese upfa wari wese babishimye bakubita amashi rwose bakoma amashi. Rero niko byagenze kuwa gatanu, ariko Imana yarinze abantu, gusa isoko ntiyaremye, abantu barahunze. Murabizi ko ari amabombe agira urusaku rwinshi cyane, abaturage barahamutse, abandi bakuramo amata, abandi bagira ibindi bibazo by'amatension bitewe nuko irambunda irasakuza cyane. Rero ibyo byarabaye, ndabo basize ubuzima nubwo basenye ibikorwa remezo, ariko abaturage bo basigaye ari bazima, bakijwe n'amaguru bariruka barahunga. Isoko ntiyabaye kiremye, ibyari isoko byabaye guhunga. Abantu wewe kukizwa n'amaguru, ntari kumenye ko yazanye n'umwana, abantu rwose bakijwe n'amaguru barahunga bose. Rero kuva uwo munsi kwa gatanu bagiye kurasa ibitero kandi bya drone hariya mu Karingi ndetse na za Bidegu. Tubitse ko Karingi yarasenyutse, abaturage bose barahunze bahunga ingabo zari ziri hariya za Bicumi ndetse na za Mutunda, birwa barasa amabombe ezira ntwaro zikomakomeye ndetse na drone. Hanyuma na za Bidegu nuko hariho abantu bakinze umutekano, abo ngabo nibo za drone za ejo ziriweho kugeza amasaha ageze mu masaha 2 ya nimugoroba, rwose bakirasa amabombe hariya mu Karingi ya za drone ndetse no mu Bidegu. Ibyo ngibyo byerekane ko umwanzi agikomeje, ntabwo arareka rwose, tarakuraho umugambi uracyari wose.
nubwo wenda mubona rimwe na rimwe banyuzamo suko baba bagize impuhwe cyangwa baba bagize iki imbaraga ziba zarababanye ngiye mwabonye imbaraga bashoye imbaraga zikomeye cyane muri ya misozi ya za Point0, imisozi ya za Bicumbi, imisozi ya za Baruta, imisozi ya za Mutunda ndetse na za Karongi na za Bidini na za Bidegu. Bashoye imbaraga zikomeye cyane ariko bizitwara ubusa, nta kintu zafashe rwose, nta kintu bagezeho gifatika uretse gupfusha abantu ndetse n'abandi bagakomereka ndetse no guseba. Barasebye kuvuga ngo leta zibiri n'izi zitatu, leta ya Kongo, leta y'u Burundi, leta ya Tanzania ndetse n'abari bashanshuro bose bakorana na Mayimayi n'ibiki byose, abo bose baragerageje ntako batagize. Minembwe irabanyererana, yabaye yarakomeje kunyerera kuko bamwe bantu bagiye babivuga bambere, nungu iracyanyerera kuri bo. Bafite ibibazo byinshi cyane by'intambara bashoye ikabananira kandi yarabananiye rwose. Mu Minembwe kugeza n'amasaha iracyanyerera, tibazayigeramo, tibazayikandagiramo rwose. Niko bimeze. Ayo makuru ni impamo kandi muyandike, muyizere, mwizere Imana, mwizere na twirwaneho na M23. Baraho ngaho ntago umwanzi azabacaho ngo aze afate Minembwe, tibizakunda, tibizashoboka. Nabo bamaze guheba, barananiwe. Nuko byifashe mu Minembwe kugeza amasaha. Umwanzi arahari impande zose, igakenke rwose, amahema aragaragara nijoro, amatoroshi urayabona wagira ngo batwitse. Hanyuma iyo za Rugezi umwanzi arahari, gusa nyine yarananiwe, yabuze imbaraga. Ugakomeza injyamwe yose irurenge hose kugera mu Gahwera, hose umwanzi arahari ariko nda bitero arimo kugaba. Taragaba ibitero, haracecetse, nta mahoro, nta mutekano uhari, gusa haracecetse kugeza aya masaha. Ngaye nguko aya Minembwe nuko byifashe. Inzara irahari nyinshi cyane bitewe nuko inzira zafunzwe. Murabizi ko inzira zafunzwe, zimaze iminsi zifunzwe, nta kintu kizamuka, nta kintu kirenga misozi ya Minembwe habe na kimwe. Nta muntu, nta sabune, nta sukari, nta mafuta, nta miti n'ibindi biryo byose byabaye bikeya bitewe nuko abantu babaye benshi bicucitse. Abantu bavuye za Mikenke, abandi bava za Karingi, abandi bava za Bidegu, abandi bava za Gakenke, bose barirundika mu Minembwe. Icyo kintu cyateye inzara mu Minembwe nyinshi. Ariko tureke gucika intege, tureke kugira ubwoba, tureke gukuka umutima, ko biraza birangira. Ibi bintu bizarangira kimwe nuko n'ibindi byose byarangiye. Ibindi byose byararangiye, nibi bizarangira. Imana irahari y'Umurenge, Imana irahari kandi ikora ku mwanya wayo. Twizere ko iki kintu kizarangira, iyo nzara igashira, n'ibyo bintu byose bavuze bigashira, Imana ikitamurura y'Umurenge, mu misozi y'Umurenge. Rero nuko bimeze, nubwo ibyo byose bihari, tibacitse intege, tibakutse umutima. Baramenyereye kandi bizeye Imana ko izakora umunsi umwe, ikazakora ibitangaza byayo yonyine. Aho bigeze ibitangaza by'Imana, niko bimeze. Gusa mu Minembwe barasenga, natwe turasenga. Iyo turi twese turabasengera umunsi ku wundi, ntabwo na rimwe tucwa kuryama tudasenze ngo twereke Imana ubwoko burimo kurengana. Kandi Imana buri gihe iba mu ruhande rw'abarengana, minorite. Bararengana rwose, nta kintu na kimwe bakoze, nta sabibyi, sabajura, nta muntu bishe, nta n'uwo barariye ku ijoro, nta n'uwo bafite kwica. Ni abantu bakeneye amahoro, bakeneye no kubaho ubwabo gusa, bakeneye kubaho ubwabo, bagakenera no kuba n'abandi babaho batekanye. Nta kindi kintu baharanira, nta n'ikindi kintu bararekera kugeza amasaha n'ubuzima bwabo ndetse n'ababo gusa, nicyo bakeneye. Akaba ari nayo mpamvu Imana yakomeje kubarinda no kubahagararaho. Ngaho uko bimeze mu Minembwe. Reka dukomereze amakuru yacu ku Ndondo. Amakuru yacu tuyakomereze hariya mu Cabijombo ku Ndondo. Hariya hari amaze iminsi hari umwanzi ukomeye wazamutse aturutse inzira nyinshi cyane, kandi aturutse mu nzira mu bihugu bitandukanye, abantu batandukanye benshi cyane. Hari hariho ingabo za FARDC nyinshi cyane, Mayimayi nyinshi cyane, ingabo z'Abarundi nyinshi cyane, ingabo za P5 nyinshi cyane, ndetse n'abandi bariya baba mercenaires benshi cyane bari barazamutse kugira ngo bafate Indondo yose, bakomeze baje mu Minembwe ndetse na za Rurambo. Iyo niyo gahunda yabo.
barazamutse abantu barajuguma, ariko twababwiye ko abantu bazahunga nta birato. Ayo magambo ukurikiranye ibiganiro byacu twagiye tubaha kujya bari bakeze ku Ndondo, twababwiye ko bazasubirayo nabi bakagenda nta birato rwose, bakagenda nabi. Ni nako byagenze, niko byagenze rwose. Umwanzi bari ku Ndondo yagiye nabi rwose, nabi. Babirayemo gusa urukerera rumwe, babavuzamo za mashini gani n'utundi tubunda dutoya, murabizi ko batagira nini cyane abacu. Babavuzamo imigeri, abantu barazingura barahunga, bahunze nabi n'igisebo cyinshi cyane. Mwana mwumvishe bakoboyi n'abandi batangiye kwitakagura n'abakongoro bavuga ati mwebwe rwose muzamure leta amaboko, leta n'umubyeyi, leta nta kibazo ifite, ni bene wanyu, ni biki, muve mwitandukanye na twirwaneho, mwitandukanye na M23, mwitandukanye. Ibyo byose barabivuze bamaze babonye ko Ndondo yafashwe, Ndondo yagize gute. Abandi bavuze ngo turajahe, ngo twagoswe hirya no hino, ngo ibiki, ngo mayimayi zazamutse mu bijombo, ngo izindi mu masango, ngo n'izi ngabo zindi zose ziri hano za Mitamba na za Muramza na Kajembwe, ngo turajahe. Ibyo byose twababwiye ko ibyo byose bizashira umunsi umwe, igitondo kimwe, umugoroba umwe, bagahunga. Niko byagenze rwose, niko byagenze. Umwanzi yarakubiswe kandi arababara, yahuye n'uruva gusenya. N'ubu nyine barimo kwibaza icyabakubise, barakibuse. Barimo kwibaza ingabo zabakubise bakazibura. Nabo ubwabo baravuga ngo abantu turwana si benshi kandi si bakuru mu myaka, ni hagati y'imyaka 18 na 50, kandi ubona bameze nk'abasivile, nk'abaturage bari aho ngaho. Ubona rwose barwana nk'abantu badafashije, ariko ibikorwa byabo bakubita bahamya, barasa bahamya, bagendera kuri gahunda, bagendera kuri tageti. Ibintu byabo byaratucanze. N'abantu bagira ubumwe, babona bafite ubumwe. N'abantu bamenyereye kirima yaho ngaho iwabo ku Ndondo irakonje cyane, barayimenyereye, ubona ntacyo bibatwaye. N'abantu ubona baducanze, nabo baracanzwe ubwabo, byarabacanze. Rero Indondo n'abasore bo ku Ndondo byarabacanze. Niyo mpamvu mwumvishe ukuntu bya bicu byose, ya migogo yose yaririmye ikagenda, ikaba igeze Uvira kugeza aya masaha. Bari Uvira bose uko bangana, bakeya nibo basigaye ku Kirungwa, ariko abandi bose baratumutse, barakongobotse, bararorongotanye. Ubu nyine bariza Uvira niyo bakese. Ku Ndondo basanze rero mu Minembwe baravuze ngo haranyerera, ku Ndondo bari mukoresha terme ngo haracokera. Haragoye rwose, harabacanze. Indondo n'abanyendondo byarabacanze ibyabo. Nuko bimeze kugeza aya masaha. Umwanzi bari ku Ndondo tagihari rwose. Iyo ni inkuru nziza, ni breaking news. Kugeza aya masaha wa mwanzi wese, baba Bahibu, baba bande, baba P5, baba bande, aba bantu bose nta muntu urangwa hariya ku Ndondo, bose barahunze rwose. Ikintu abanyendondo basigaranye gusa, basize bonye imirima yose barayimaze, bari bameze nk'inzige. Imirima barayonye yose, inzitiro zaraho hafi zose barazimaze, nta kintu cyasigayemo. Hanyuma ikindi basize imirambo yabo hariya. Abaturage bo ku Ndondo ko baravuga ati nyabuna ibi bintu badusigiye hano, iyo basiga banabishinguye rwose, kuko kera imisozi yatangiye kunuka, ibintu biri hano ntago byoroshye rwose. Badusigiye ibintu hano, badusigiye indwara hano, badusigiye iminuko hano mu Minembwe nako ku Ndondo. Ariko mubyihanganire kuba bagiye rwose, mwihangane, nta kundi muzoyisakiza cyangwa izanuke iruhe ihote. Naho kuvuga ngo kuba bagiye ibyo bosiga byose ntacyo bitwaye, muzabyihanganira nuko byifashe. Rero ku Ndondo kugeza amasaha nta mwanzi uhari habe n'umwe, nta mwanzi uhari habe n'umwe. Koboyi
Koboyi wa wundi wari wakumitse abasaza abategeka ngo muvuge gutya, ngo aba n'abana banyu, ngo aba ni bene wanyu, ngo aba ni bande, ngibiki. Ujya koboyi wa wundi koboyi yinjiye ishamba yaryinjiye rwose, ariyo ngiyo niba ari za Rubunganyoni, iyo hirya za Kashembwe, iyo kure niyo yahungiye, ni nayo yari asanzwe. Ndetse biravuga ko hari n'abasore yashutse tiya n'abashutse yabatwaye ugwate, kuko hari abo yari yafashe, abo ngabo yabashyize abashyira ku nzira arabatwara, yabatwaye rwose. Abana bahari iwabo kwa Rumamfura ndetse no kwa Tahiro, abana bahari kwa Rumamfura no kwa Tahiro yabajanye, abo yari yafashe bose yabashoreye arabatwara. Turamwamagana rwose, turamwamaganye abo bana agende abagarure, areke gushuka abana, agende abagarure. Ndago ndarimo kubajana kuko nta cyerekezo afite, anytime nawe afite ibibazo azafatwa ndetse afatanwa n'abo bana yibye. Kugeza amasaha koboyi yinjiye ishamba. Ikindi tubabwira nuko yagiye yanyagishije inka, hari inka yari yaranyaze abaturage, none n'abamayi nazo zirazimunyaga zirazitwara, izo nazo zaragiye. Kugeza amasaha y'indondo abaturage batangiye gusubira mu mihana, batangiye gusubira mu mazu yabo, batangiye nubwo nta kintu basanzemo, ariko bageze iwabo rwose. Ubu nyine abaturage bo ku Ndondo ko barataha nubwo bose bataragera iwabo mu mihana, ariko ko barataha, ko barasubira mu mazu yabo, kuko umwanzi wari yarimo yahunze, yabangiye ingata. Ikintu bahuye nacyo ku Ndondo bazakivuga igihe kinini, bazakivuga ibihe byinshi cyane, kuko barakubiswe kandi barahatakarije cyane, tuvuge ngo barahatakarije ku Ndondo. Rero ukongera kuzamuka ku Ndondo, kandi bazoza bazamuka bafite amakenga menshi cyane, nubwo baba bagenda bituta, kuko ntago higeze bahorohera. Ibyo bahuriye nabyo ku Ndondo ntago ari byo gupfa gukina, bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Rero ngayo ku Ndondo uko bimeze nuko byifashe kugeza amasaha. Umutekano turagaruka neza, ariko umwanzi yarahunze kandi abaturage bagarutse mu mazu yabo, ubu nyine bari mu mazu yabo. Amakuru yacu tuyakomereze hariya umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira kuvaho izo ngabo zimanutse, ndetse murabizi ko nabitakwira ari hari uriye perezida wa Mayimayi zose, abanzi bose, niwe ari hariya mu mujyi wa Uvira. Rero abaturage bakomeje gupfa, bamarutse, bapfuye, bapfushije, bakomeretse, bahita birara mu baturage. Ubu nyine nta muturage ukwiye hanze, nta muturage urimo vuga. Hariya mu Gasenga bahishe umuturage rwose, nako Kavimvira bahishe umuturage, baramaze iminsi bamuhiga. Rero bamwishe nawe bamwivuganye, sinzi icyo bamuziza, ariko n'abandi ko barapfa. Nta mutekano bafite, ntibatuje, kuko ingabo zatsinzwe, kandi ziriya ngabo zintizigira discipline. Iyo zitsinzwe bikagereka na discipline yabo nkeya, bakora amarorerwa menshi cyane. Rero abaturage ntago bamerewe neza, ko barapfa mu gihe wa Uvira. Nta mutekano bafite, nta muntu usohoka, nta muntu ufungura iduka nijoro, nta muntu ugendagenda nijoro, nta muntu ugira gute. Iyo bwije mwese no kwikingirana mu nzu mukaryama, kuko hanze ntihaba hizewe, hanze ntihaba hagendwa rwose habe na bwiki. Tukiri mu mujyi wa Uvira ndetse na Plaine de la Ruzizi, abaturage bavuye hariya mu mujyi wa Uvira bahungira i Burundi, cyagihe ingabo za AFC zihafashe. Igihugu cy'u Burundi cyabafashe bugwate, kugeza n'aya masaha cyanze kubarekura ngo batahe basubire iwabo, bamerewe nabi. Igihugu AFC yavuye Uvira, niyo bari bahunze bavuga ko bahunze AFC, ariko n'igihe yahavuye ntibigeze barekura. Ni ukuvuga ko bari abaturage ko baracuruzwa na leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi, cyane leta y'u Burundi, kuko kwirabasabira ihunga, yamara kwibona ntinayibahe ikayirya. Ibo nta kintu na kimwe nka benefice babibonamo. Ni impunzi zibayeho nabi, ni impunzi zifite abana batarimo kwiga, abana babo ntibarimo kwiga habe na bwe, ntibarimo kwiga, kuva bagiye bazi ishuri. Ikindi kuvuga ngo babone ibiryo byo kurya ni ikibazo gikomeye. Inzara irabamaze, abo baturage bari aho ngaho bishwe n'inzara. Ikindi cya gatatu, ko barapfa, ko baricwa n'inzara,
bakicwa n'akarengane ko barakubitwa n'imbonera kure zikabica, abo zisanze abacitse zikabica kuko barambe n'impunzi, ucitse wese baramufata bakamwica. Ayo mapfa n'ayabamereye nabi ntago aboroheye, ntago borohe rwose, ntago bintu byoroshe. Ikindi ni ukubanyaga, barabesha ati muze tubajane kuri moto tubashitsi iwanyu, barangiza bagahamagara abandi bakaje kubatega imbere, bakanyagwa amafaranga ya moto, bakanyagwa n'ayo mafaranga yose banyazwe bari bafite, abo bagiye kubatega bakayabanyaga yose, ntibagire ikintu na kimwe babona. Aho nta myambaro, imyambaro yarashize, nta muntu ukigira umwambaro, nta muntu ukigira ibiryo mu nzu, aho korera irabamaze, diare irabamaze, ubucafu burabishe, n'abantu bafite ibibazo bitagira uko bingana kugeza amasaha. Rero baratabaza, batabarije rwose, batabarije amahanga yose atarimo kumva, batabarije leta ya Kongo ntiyumva, batabarije leta y'u Burundi ntiyumva, HCR ntibumva, societe civile ntizibumva, n'abantu bamaze iminsi barira umunsi kundi ijoro n'amanywa, ariko kugira ngo batabarwe bakurwe muri iriya ngoyi cyangwa bakurwe muri buraboretwa bwa leta ya Burundi, byaranze rwose. Abaturage ko bararira, baribaza ico bacumuye, bibaza impamvu abarundi babi muri Kongo neza ntibagira ico batwara, ariko ibo baje aho bari mu nkambi bakaba bayiho nabi. Ibyo bintu byose ni ibintu birirwa bibaza, byarabayobeye. Baribaza ko bakigira leta, byarabayobeye. Baribaza ko bafite leta bahungiyemo, byarabayobeye. HCR iyi nayo bafite nayo yaracecetse, byarabayobeye. Rero abo baturage b'abakongomani turabatabariza rwose, batahe basubire iwabo, basubire iwabo ibuvira, ndetse n'ahariya muri Plaine de la Ruzizi haratekanye hameze neza, basubire iwabo aho kugwa hariya bagwa iwabo uko biri kose ntibarimo gupfa kuko barimo gupfira hariya i Burundi. Ngayo nguko ay'impunzi z'abanyamure nakoza abakongomani ziri hariya mu gihugu cy'u Burundi zibayeho nabi rwose, ntago zimerewe neza. Reka amakuru yacu tuyakomereze hariya i Masisi ndetse na Walikale. Murabizi ko ibiganiro bizatangira ejo ku itariki 14 kuwa kabiri, ejo hariya mu Suisse i Geneve nibwo biteganyijwe ko ibiganiro bizatangira, kandi impande zose zaragiye rwose, zaritabiriye mu rwego kugira ngo baganire barebe ko hari cyavamo, nubwo ntacyo twiteze cyo ku giti cyanjye rwose mbabwire niko ibitekerezo byanjye bimbwira, ntacyo twiteze, nta kintu na kimwe kizavayo kuko n'ahandi ntacyavuyeyo. Rero aho mu gihe tutegereje ko ibiganiro bitangira, leta ya Kinshasa yagabye ibitero mu kibuga za Masisi ndetse na za Walikale. Imasisi hariya aho bita za Kalembe ya Mayimayi, FDLR, FRDC bagabye ibitero bikomeye cyane mu birindiro by'ingabo za AFC. Bitero bya bindi bikomeza simusiga, nubwo baje bitabahiriye babashuje inyuma bakabakubita nabi cyane, ariko bari babigabye. Hanyuma na za Walikale aho ngaho Kalembe ndetse na Kalonge birafatanye n'ahantu hegeranye rwose. Walikale ndetse na Masisi n'abaturanyi aho naho muri Walikale naho bakomeje kugaba ibitero mu rwego kugira ngo bakomeze batinze cyangwa berekane ko badakeneye kuganira cyangwa badakeneye kurangiza intambara mu biganiro cyangwa badakeneye kugarura amahoro banyuze mu biganiro. Iyo ni leta ya Kinshasa yerekana ubushake buke cyane mu biganiro ndetse no kugira ngo intambara ibe yarangira, kuko bafitemo inyungu nyinshi cyane, bafite ibindi bintu biri undercover cyangwa biri behind batagaragaza kuko leta ya Kinshasa ntikeneye ibiganiro habe na buke, ntibakeneye ibiganiro, ahubwo bakeneye kurwana kugira ngo intambara zizarambe zibe nyinshi mu buryo abaturage batazamenye ko n'igihe cy'amatora cyageze cyangwa igihe cya manda cyarangiye. Nibyo Gisegeti akeneye ko aduhugirizamo, akomeze atwereke ibita ndetse n'intambara, hanyuma akomeze ayobora igihugu, akomeze akirohe mu rupfu, akirohe mu bibazo, akirohe mu kaga. Nicyo akeneye Gisegeti. Rero nuko byifashe, ibitero birakomeje ahantu hose, haba za Minembwe, haba za Masisi, haba za Walikale n'ahandi hose bakomeje kugaba ibitero, kandi bavuga ko bagiye mu biganiro. Muri byerekana ko badafite ubushake bwo kuganira, badafite n'ibishake bwo kurangiza intambara neza, badafite ubushake bwo ko abakongomani batekana batuza bakava mu bibazo bamazemo imyaka n'imyaka.
nk'aya makuru na tuyasoreje ay'iki gitondo, mugira amahoro, turongera nimugoroba tubagezaho amakuru uko bizaba bizifashe hirya no hino ku mirongo y'urugamba, ndetse nihagira igihinduka turagaruka muri studio twongere tubabwire uko bizaba bimeze. Mugira amahoro y'Imana.